ISTV की पाव मिंग ताबी बसिंगतरा नौचरी अहनबद मरुबा पाव कांग्रेस सरकार ठिकादार की सरकार ओइरे पुलिस लौबद सेंजा थुमजा कया तौरे हाइना MPP की मपोक कुमन थोरमदा वांगांग की बसिंगना फोंदोकनख्रे मणिपुर सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की मखादा खुदोंग चाबा फंगदबा मियोय सिंग जनवरी 15 फावगी मनुंगदा खंदोकपा लोइननबा मरी लेनबा सिंगदा खंगनख्रे अमदे टेम कुंथ्रा रोमना सरू यादुना हयेंगदगी 12 सुबा जूनियर नेशनल वुसु चैंपियनशिप खुमन लंपाक इंडोर स्टेडियम दा होरगनी पाव संदोरंग पिजरी मणिपुर पीपल्स पार्टी MPP की 93 सुबा मपोकुमन थौरम से पार्टी असिगे ऑफिस ता पांगथोखरे थौरम अदुदा MPP की प्रेसिडेंट एन शोभा किरण एडवाइजर डॉक्टर एल चंद्रमणि यावना कर्मी कयाना सरुयाखी वांगांग किबा पार्टी की थौपुबा कयाना हाइकिबदा MPP से कांग्रेस पार्टी दगी थोरक्तुना मणिपुर बु कंदबा यादे हाबगी वाखलोन द सेमकिबनी कथोकपा हाइबा वाखलोन द सेमकिबा पार्टी असि ngасidi MLA अमत कादना प्रजा की सेवा तौरी MLA लेत्रबसु प्रजा की सेवा तौबा याय MPP की फिबम नोमनोमगी फगलगलिबसि प्रजा मियाम की अचौबो मतेंगननी कांग्रेस सरकार असी ठिकादार की सरकार ओइरे पुलिस लौबा सेंजा थुमजा यामना तौरे करप्शन ना हारबा सरकार असिना तौनिंगबदा तौदुना लेरे हाइबा वाफम फोंदोकनखी MPP की एडवाइजर डॉक्टर एल चंद्रमणि ना MPP ना मणिपुर असी मसक थोकपा स्टेट अमा ओइहन्नबा होनबदा अचौबा थौदांग लौखिबगा लोइनना प्रजा सिंगी आइफनबा थबक थोरम कया पाइखतुना लाक्ली मसी मनुंगदा मणिपुर दा रिम्स मणिपुर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक MPSC MSRTC अमदे स्पाइनी मिलना चिंगबा कया लिंखलमखे खोंगजोम दे यावना पैट्रियट्स डे पालन तौदुना जनरल हॉलिडे ओहलमखी हाइरी करीबी मणिपुर पीपल्स पार्टी गाड़ी मसी की नियम ने याम मुन खंड सरकार ने मधु खंडा बता मणिपुर पीपल्स पार्टी ने पैकेज बचाव छुट्टी मर्जी जान रे मधु गरी में देवती लोइबदा नायरो याम सामने खजी खजी तो हाजे के मीडिया की प्रिंट नंबरदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की काम जुड़ेगी मणिपुर पीपल्स पार्टी ने पैकेज बचाव छुट्टी मर्जी जान रे जामुना निंची में थोक जाए है अरे हम दा होंगयोंग दे तो दी थर्ड अप्रैल होंगयोंग दे की केवल सिंह मतदा सुपा साल का बीबी गिरी बड़ों की प्रेसिडेंट गिरी कौरगा 1972 to मणिपुर पीपल्स पार्टी ना बीबी गिरी राजभवन दा सालें परगा मामा सलारेगा मणिपुरी मियां जुएगा होंगयोंग दे मणिपुर पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंटरी नोइदे टुडे गंसी बाबा मणिपुर दा 23 अप्रैल होंगयोंग दे शूटिंग लाते मणिपुर सरकार ना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की मखादा खुदोंग चाबा फंगदबा मियोसिंग जनवरी 15 फावगी मनुंगदा खंदोकपा लोइननबा मरी लेनबा सिंगदा खंगनख्रे हंदक कैबिनेट मिफम ना वारेप लौरबा मतुंगदा असिगुंबा हुकुम असि थोकपनि हाइना कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट की कमिश्नर वाई थम केशोरना पाउमिसिंगदा फोंदोखरे ngasi mahaki office secretariat ta paumisinga unabaduda mahangna makha taraduna sarkar gi hukum asina tongan ba district singi deputy commissioner amade additional deputy commissioner singna beneficiary khandokpagi thabak ase english singani ga taramari gi january 15 fawgi manungda loigadabani priority list ta yawba यारब मियोय सिंगना जनवरी 10 फावगी मनुंगदा दरखास्त पिछलकपसु यागनी हारी मियोय लाख कुनगा तरेत लैबा मणिपुरदा एक असि मखादा मियोय लाख कुनगा हुमदोइदी सोयदना खुदोंग चाबा फंगबगी ओइथोकपा लैरे इमुंग अमगी मियोय खुदिंगमक्ता था खुदिंगी चेंग केजी मंगा फंगहनबा अमदे चेंग केजी दा लुपा अहुमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट असि ममांग चही की जुलाई थादा चटनबा होख्रे भारत के अतै स्टेट सिंगदसु एक्ट असि मपुंग फाना चटननबा होनरी अहोंगबा ममलदा चेंग फंगनगदौरिबासे रेशन कार्ड इशू तौगनी चही 19 की मथक्ता लेबा युंगी नुपी की मिंगदा रेशन कार्ड सागनी हाइबा वाफम फोंदोकी लोइनना मियामना असिगुंबा खुदोंग चाबासि लौहोंगनबा अथुबा मतमदा मरी लेनबा चे चांगसिंग पिखलंगनबा फोंदोकी अखोइना बसिदा खुदोंग चाव फंगदौरि बेनिफिशियरी सिंग asi khandoknaba district level deputy commissioner amadi additional deputy commissioner singda akan instruction amang asi manipur ki chief secretary na
cabinet decision amagi matung in order thokre January tang 35 phawbugi manungda mathang chehigi aduga masiga mari leinana January tang 10 phawgi manungda oina madugi priority list ta yawningba eligible oiba miyoi sing imung singna darga spirit na mahaina su last date ama koi gi ngasi Manipur sarkarna leptuna asigi order su thogle National Food Security Act ki makhada kana ba pigedoriba miyoi sing yam drabada Manipur gi population lakh kuntaret asigi manunda lakh kulumdoi di sumchoi soidana kana ba phangadoriba si cheng kg da lupa ahungi changda aduga mi yum madaleba mi khudimakta kg manga tha amada pibagi pandam thamli Municipal Council da thabak tawriba karmachari singda 6 page chana lu haiba dabi da chatkiba tang 13 tagi thabak lepagi khongjang changsin khibadagi Imphal City ki manungda amot akai na pikthan khre lambi gi mafam kaya da amot akai kaya pasinduna thambasina lambi chatliba miyoi singda manam namthiba pohan bada natana leinatina kaya sandorpa yabagi phibam da leire Nakala maromda numit 10 ni chupna strike chatharakla sunga si phawba sarkar gi mari leinaba singna wari sanabaki wafam leitre Cherek sidanga se Imphal Municipal Council ki councillor kharana police ka loina na laktuna upu kaya so thugairba matungda office ki fine khara puraga chatkhre hari IMC ki employees singna thabak lepagi khongjang changsin khibadagi Imphal area gi akoibada amoda kai kaya pesilambadu ngasi IMC ki chairperson yauna councillor singh city police ki OC Sudhir amadi Imphal West Commando bazar unit ki OC yauna monitoring committee ama semduna master role amadi contract ta leiriba employees singaloina na amoda kai singdokre makhatana amoda kai singdopagi thabak chathakigani haina councillor Umesh na makhatana phongdorakli ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯅꯥꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯈꯛꯇꯅ ꯅꯥꯟꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯐꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯐꯝ ꯐꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯐꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯃꯣꯠ ꯑꯀꯥꯏ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯒꯥꯔꯕꯦꯖꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯒꯤ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ District Health Society Thobalna Chief Medical Officer gi office complex ta ISIB amasung H na saitheng piraba miyoi singi lemna laingbagi camp ama pangthokre District Mobile Clinic ki gari ani yauna ultrasound x-ray amade test kaya taunabagi khudong chaba pibaga loina na hidak langtha kaya suyen thoki CMO Thobal KH Radheshyamna District Asigi oina chahi asigi National Rural Health Mission ki makhada mafam taragani thoida reproductive child health camp pangthokpagi pandam thambani masi manungda HIV amasung H kaloina hingliba singidamak health camp ani khaidoktuna thambani masi matungda amasu sugnuda pangthokani hari Ngarang numidang pung taruk muk tabada masakhangdaba miyoi singna Manitko gi ST wai bahawbizam Major Chahiyankai apokpa H Devendra Jit Sagolban Maino Leirak Maisnam Nongthombam Leirakta leibe yumda bom ama thamlambabu yaningdaba phongdoktuna ngasi leikai miyamna wakat mifam phamkhre miyam marakta lal ohenbiganu nupi angang leiba mafamda bom thambiganu mizam singbu aki tujung pohanbiganu haiba placard kaya siznaki Wakan mi pamaduda saru yakibi nupi amana H Major gi kari maralno yaningdaba kaya leirabasu wari sanaraga yaba ngaktani kanana kari gidamangta asingumba thaba asi chatharibanu haibadu sengdokpiro haiki Aigi yumlak sida mi asu yamna kungna taba masida bom thamjandana awa ana pigana bathawang tawche karamba sangtana tawribanu kari maramgino madu sengdokpiro oba aduga makhoi gi nungaitaba ama ma leiraga su wari watai sanadana tension na baya bamhamdo tension na baya adudi na tadana bom heta thamjandana awana ta na basin base akhoi lakai gi nupi myamna su yaningde asia na yauraga di kanana daita puni karamba sangtana tawbano sengtokpiro oba Manipur University Students Union revive taunaba India ki President Prime Minister ISRD Minister amade Manipur ki Governor da thasigi mapal da taksin ki bawafam ngasi phawba positive over response piraktababu musu revival committee na pendaba phongdorkli committee asigi convener Thausom Suresh na Manipur University da pangthoki ba pawgi mifam amada thawong asi yaningdaba phongdoktuna committee na Manipur University da amuba firal amasung amuba base thet pagaloina na signature campaign ki khongjang changsin bhaukhre
मखा ताना खोंजंग कया चंगसिलकनबा सेम सारे मसिदा थोरकपा अफफतकी दायित्व मणिपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर न पुगदबनी हाइकी सिग्नेचर कैंपेन अमदी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पम्पलेट अदुना ngasi पौलाई आताना संगसिलकदोबा एजिटेशन सिंग सिदा इंगदब थौदोक सिंग अमाता थोलकपदा मदुगी दायित्व पुनमक मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर अमदी मणिपुर यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी सिंगना पुगदबनी मणिपुर यूनिवर्सिटी की चांसलर ना ngasi पौबा ओलै बालै तौदुना लेबसी मसी कोई तसिंग पेंदे मरम अदुना महांगना इनिशिएटिव लौबिरगा रिसर्च स्कॉलरसिंग टीचिंग अमदी नन टीचिंग स्टाफ अमदी मणिपुर द बेस तौदुना लेबा महिरोई ऑर्गेनाइजेशन सिंग लोइना मणिपुर यूनिवर्सिटी की महिरोई पुनमना मुसु आरडीसी ने संगठन लेबा खोंजंग सिदा सपोर्ट तौबिबा लोइना ऑपरेशन पीबी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑन बदंग असि फमकिबा कैबिनेट ना इन प्रिंसिपल ओइना आयाबा पिखरै डिपार्टमेंट असि कॉर्पोरेशन ऑन बकी थबक मतंग सही के फेब्रुअरी थादगी हौरगनी हारि अयुपुंग मापलदगी चीफ मिनिस्टर ना चेयर लौदुना पांगथोखिबा मिफम असि मतंगदा मणिपुर सरकार गी वांगांगलोय मोइरांगथेम ओकेंद्र ना फोंदोखिबदा तंपाकी डिस्ट्रिक्ट मरीदा टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गी मखादा मियाम गी तंगाई फदबा पोलम सिंग फंगनबा डिस्ट्रिक्ट सिंगदा हवाई चिंगवाई चिंगबा ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर सिंग कथनबा वारेप लौखिबबो ngasi cabinet mifam namun khanaraba matungda review tawkhre hana lौखिबा वारेप अदुना तंपाकी डिस्ट्रिक्ट सिंगदा ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर सिंगना TPDS की पोलम सिंग चिंगबगी महत्ता डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंग द ओइना सिनखिबनी अदुमकपु DC सिंग असि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दा का हेना मथौ चिलकपा मदे मखोइदा पोलुंग कया हेनगलकपना तंगाई फदना ममांगी कैबिनेट वारेप अदु रिव्यू तौखिबनी मथंग सही के मार्च थादगी स्टेट असिदा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट चनहनबगी मतंगदंगा सिगी मिफम अदुना खनकी DC ADC सिंगना मकोय मकोयगी डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन दगे प्रायोरिटी हाउस होल्डिंग खंगतपगी थबक थेंगलबदा जनवरी 15 फावगी मनुंगदा लोइसिनबा खंगनबगी वारेप सुलौखि मखोइना निंगथिजना पब्लिसिटी तौदुना हाउस होल्डिंग खन्ननबगी फॉर्म थागदबनी अमदी फॉर्म लौसिनबगी थबकना जनवरी 10 फावगी मनुंगदा लोइसिनगदबनी एक असिमाय पाकना पाइकटपग लोइनाना मरी लेनबा केंद्र खुदिमकी दरकार लेबा अहेनबा फायर फ्राई सोपसिंग सागदौरी सोपसिंग अदु MLA सिंगी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड गी सेंथंग मखादा साननबा हाइनसु लेबनकी ngasi gi mifamna tara suba state assembly gi taruk suba session prologue tawbudasu ayaba pikibaga loinana state society for management of institute of hotel management linkat padasu ayaba pikibaga loinana minister okendrona makhataki रिम्स के गाइनी वाटा अंगांग उनरबा मतुंगदा लेखिद्रबी तेरा लुक्राम लेरक्तगे कैथे लाकपम देवजानी मिशिगी मतंगदा JSC क्लब अमसुंग तेरा लुक्राम लेरकी मियोय सिंगना संगाई प्रो गोडाउन ताबलंबीदा सरकार गमरी लेनबा गारी सिंग चथोक चसिन तौबदा अथिंगबा थमलखिबदु हयेंग तांग कुनगा तरेतगी कुनगा मापल फाव निमित हुमनी कोमथोकनी हाइना JSC गी चेरोल अमन हाइरे ngasi Imphal Jiribam lambida pot puba gari gi miyoy singna leikhidrabi devjani gi lukram lerakta leibe yumda laktuna JSC amasung laikai gi miyoy singda haijarakpadagi numit humni komthoknabagi firep asi laukhibani lambi sida wana lakliba gari singi khudong chadabadu yengduna JSC amadi laikai gi miyoy singna numit humni komthoknabagi firep adu laukhibani देवजानी लेखिदबा थाहुम हेनख्रबा फावबदा इमुंग मनुंगना पुलिस के थिजिनबगी थबक कमदौख्रबगी हाइबा चपचाना खंगबा ngamdri नुमित तरेनी की मनुंगदा पुथोकनी हाइखिबा रिम्स की इंक्वायरी रिपोर्ट सु पुथोरख्रबरा पुथोरक्त्रिबरा खंगबा ngamdri पाउ खंगनिंगबदगी रिम्स के डायरेक्टर उननबा हन्ना होनरबसु उनबगी तांजा पिरक्ति हाइरे संगाई प्रो गोदाउन ताबलंबीदा सरकार गा मरी लेनबा गाड़ी सिंग चथोक चसिन तौबगी अथिंगबासी दिसंबर 19 दगी मखाताना चथगनी JSC na changsilakpa khongjangda miyamna mateng pangbinaba appeal tawri lamdam sina university ni miyamna mahiroi ni sumang lilana takpi tambiriba ozani haina social scientist Dr. Dhanavir Laistramna phongdokhre wafam asing asi palace compound da leba iramdam Manipur Artist Association imana puthokpa sanaginga haina mingthonba sumang kumaigi chamarak suba khudol tambagi ningsing thoramda mahakna phongdokhibani थौरंग मरी लेना सुमांग कुमाई मपानी हाइनरिबा लेखिद्रबा डायरेक्टर बिरजित ngangumbagi mafamda ikai khumnabotke association asina lakliba January gi tang 5 da nungsibagi damak haina mingthonba sumang lila ama miyamda khudol tamlagani hari थौरमदुद एसोसिएशन की प्रेसिडेंट सुओरिबा आमिकी जनरल सेक्रेटरी बी नेता चंद्र शर्मा संगनाइरबा सैसकपा सगोल सेम तिजेंद्र मदे सुमांग कुमाई की लीलारोय कैराव राजेना चिंगबा मियोय कयाना थौरम पुसिंगोइना सरुयाके थौरंग मरी लेना कैराव राजेना अफाउब लीलारोय अमा ओइगे अमदे लुप अमा पुखतना बखोनगे हाइरबदि थक्सी खासी लेबा मथौताय हाइके
बी नेता चंद्र शर्मा लीलारोई सिंह खांग बकनबमदी नुंसी चानबदगी लीलासी मियामना पामनब लीला अमा ओइबनी फोंदोके चीफ गेस्ट ओइना सरुक याकिबा डॉक्टर धनबीर लाइश्रमना खुनाय अमा सेमदोकनब होनबदा सुमांग कुमैना अचौब थौदांग लौरी लमदम असिदा लैरिबा असोइबा मसुंग अरानबा सिंग सेंगदोकनब होनबदा सुमांग कुमैना लौरिबा थौदांग असि सिंथानिंगाइनि हाइखि मतुंगी लाकदबा खैगी लीलासे सिबगिदमक्ता सिदसु याम चौबा सोशल क्रिटिसिज्म पीबा प्ले वैष्णु माइ सुपाक्सनु अदुगा सनागी नामक्सी माइकई सुम थुंगना मागे कमेंट सु पिरकरा खंगै सिना होजिकांगी लेरिबा सोसाइटी सिगी याम लांगबा पोट म्याम सिंगसी याम हेन क्रिटिसिज्म जु बुथोगा याम नाना सानबा याम माइ पाको लीला ने तापी अदु मतुंगी लीला सिसु माइ पाको वैष्णु हाबसी निजरगा पुना बुक्रम क्रिसमस नुमित का मरी लेना रोटरी क्लब ऑफ पोलो सिटी इम्फाल ना मणिपुर खिद लेबा तविथा चिल्ड्रन होम दा तोंगान तोंगान बा पोलम कया ngarang pikre mafam adu da pangthokpa Christmas ki thoram da deputy speaker Preso Simre su sarugyaki polam sing piba ki matang da polo city ki president N Ramesh na Rotary Club na miyam gi sebagi damak ta khanduna home asida angamba polam kharadang pibani haiki सेगलबा नुमितसिदा क्रिसमस का मरी लेना तविथा चिल्ड्रेन होम सिदा लेबिरिबा नुसिरबा आंगांसिंगिदमक्ता अखोइगी रोटरी क्लब पोलो सिटी की साइड की खुदोल खरा अचंबा खुदोल खरा तब नेहरू युवा केंद्र इम्फाल वेस्ट की मखादा थबक फंगद्रिबा नुपी सिंगी ओइबा हैंडीक्राफ्ट की हैसिंगबा हेनगत हननबा ट्रेनिंग प्रोग्राम अमा नंबोलदा नेहरू युवा केंद्र संगठन दिल्ली की वाइस चेयरपर्सन एल तिलोतमान हौदोख्रे नंबोल मोइजिंग लाइका स्टूडेंट्स यूनियन क्लब एंड लाइब्रेरी अमसुंग नेहरू युवा केंद्र अनिना सिंधुना पांगथोकी बथौरमसिदा नंबोल म्युनिसिपल काउंसिल की काउंसिलर पी अरुणा देवी नेहरू युवा केंद्र इम्फाल की जोनल डायरेक्टर साहिब सिंह सुसरुयाकी तिलोतमाना नुपी मचा सिंगना लाइना लमदमसिदा फंगबा मचाक सिंग सिजनदुना हेना फजबा मसक थोकपा पोचै पुथोक्तुना सेंदोंग लैनब होनबा तंगाई फदे हाइकी क्रिसमस फेस्टिवल की खुदोंग चाबा लौदुना सेनापति डिस्ट्रिक्ट की पाउमाता प्राइमरी हेल्थ सेंटर सुती थादोक लंबना खुंजा सिंह अनायक थोरकपदा खुदोंग चादब कया मायोंगनरे हिरमसिदे रिपोर्ट मा यामना एसेंशियल सर्विस ओरिबा हेल्थ डिपार्टमेंट की मखाद लेरिबा पाउमता सब डिवीजन की अमतंगारबा प्राइमरी हेल्थ सेंटर असी डॉक्टर सिंह नुमित मरीनी सुती थादोकलंबदगी खुंजा सिंह अनायक थोलकपदा चाउन खुदोंग चादब मायोकनरे इम्फाल दगी किलोमीटर चाम कुलोम लापना लेबा मफम असिदा सेंटर असिगी मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज ना क्रिसमस कुमई की खुदोंग चाब लौदुना हौ कुनमरीदगी कुंतरेट फावा सेंटर असी सुटी थादोकलंबने हाइना तुंगम यूनियन मणिपुर की चेयरमैन ऐश्वरायना नुंगाइतबा अमदि पेंदबा वाफम कया फोंदोरखे 24 to 27 हाइबिसे अदुगी मनुंगदा मी सिरसु याब्रा हाइबिसे आई हाइनिंगे डॉक्टर मरी ले डॉक्टर मरी से क्रिसमस की दमकता हाइसु चालसु नोमा गिदी मै पाला पल्ली ओइना सिना बसु याय अदुबो पुलप थादोखरगा हॉस्पिटल से थादोगा सि थोन लोंग खरेदी हुजि खुदक ता अनाबा मा पुरे हरेदी कनाना येंसिंग बिगनी असिदा आइगे अवाबा म लै डॉक्टर सिंह बो यामना हाइथि बसु नते अदुबो मैगी ड्यूटी दो चांग नाइना ड्यूटी दो फांगबियु चांग नाइना ड्यूटी दो लाइबियु डॉक्टर हाइबिसी ईश्वर का चप मनाई मी अशीबा अनाबा अमा पुरासु मोइना हिंहांबा याबा डॉक्टर नि अदुना मोइसिना सी थदोमलागा हुंदोलगा क्रिसमस किनी अमामा गिनी चक्रदी अदुदी अनाबा पुरादी मादो असिदा शिव हैब्रा प्राइमरी हेल्थ सेंटर सिदा पुना डॉक्टर मरी लेरिबनी डॉक्टर सिंह अदुदी मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर कैसा डॉक्टर काइनी डॉक्टर कुमुनी अमदी आयुष की डॉक्टर मॉरिस ने अदुगा नर्स मरी फार्मासिस्ट अमदी ग्रेड 4 मरीसु सेंटर असिदा थबक तौरिबने सुती थादोकलंबना सेंटर असिगी स्टाफ अमता लेरमदबा ISTV न्यूज न थेंगनरके आ सिंगलोइना थोंगलोलमके यामना मरुएबा प्राइमरी हेल्थ सेंटर असिगी स्टाफ सिंगना गवर्नमेंट के अयाबा यावदना सुती थादोकपा अमदी चांगनाइना स्टाफ सिंगना ऑफिस कादुना खुंजा सिंगी अना लायंगदा मियंग चांगनिंगबगी अपामसु ISTV न्यूज द खुंजा सिंगना थमलके लोइनाना हेल्थ डिपार्टमेंट की मरी लेनबा अथॉरिटी ना खुंजा सिंगी हेना खुदोंग
chananaba primary health center asi community health center gi thakta pukhatpiduna minor operation theater gi khudongchaba fanganbiu hauzik khunja singna minor operation gi darkar orakma matamda imphal tana chatuna khudongchadaba kaya mayoknari masida lambi chathok chasin gi khudongchadaba kaya su thengnai haina ice raina makatana phongdorki अखोई अवाबसी करी लेबदे अखोई minor operation gumba kari leje अखोइना इम्फाल ताना पुबसी ngamde communication chu yamna wai pai shen thung chu yamna wat pagi aduna community hall center hama asida thambiredi government of manipur na asida thambiredi yamna nungai gini haibese ai adusu appeal to ni ISTV Paugidamak Surendro Mainamgalunena, now Raven Phillips Paumata. Minor Irrigation Department ki workshops amasung master role singi Kushumal, Chang Naina Fangalagani Haina, Aibeyana Che September Taranipal the Pirakpadagi, All Manipur Minor Irrigation Department Employees Association Changsilama Kongjang Handokraba Matungda, Ngasi Pawa Kushumal Pangdabagi Matang the Manipur Sarkar gi Apunba JSC, Engineering Department Singi JSC Mirching Yauna Apunba Mipamama Pangtokre. Miphamasina Department Singi Development Scheme Kaya Paikatringi ki Mangoinana, Sinmi Singi Kushuman Hana Kaiduk Laga Tamgadabani, Jahi Giweba Department Singi Budget Chembada, Sinmi Singi Kushumal, Konana Basen Pam Tongana Hapkadabani, Loinana, Association Nasina Changsilapa Democratic Oiba Kongjang Singh, Organization Kuding Manamating Pangani Haina Pongdok Nakre. Sinmi Singi Awaba Ubagi Mahota Strike Lotion Bay Yanaba Panghai Haiba Aibo in a Pitokrabasu, Tabak in a Pangtork the Basigi Matanga, Atuba Matamda, General Body Mifam Amanawarep Lauraga, Kongjang Makacha Targani Hari. Arambam Tombina Iba Sri Sri Govinda Jigi Maharaj Sareng Haina Mingtonba Sareng Lyric Ama, Arden Culture Gi Commissioner Arkeni Mine Fonkre. Ngasi Jayan Manipur Dance Academy ki hall da pangthok pathoramadu da Jayan Manipur Dance Academy ki Vice President and Tombi amasung Director Upendra Su Sarugyaki Aiba Tombi na haikibada Oza Singh ki tung induna makoi ki wakala du yokhat po oina lyric asi phongbani haiki lyric asi Sri Sri Govinda ji ki Maharaj Saireng Guru Amubina thambiraba Pelon ki Maharaj Saireng haina koba lyric ni Jongdana oja Guru Singha Chachaduna Hangjaduna Silari Asi Pungjabangam Jabani Nehru Yuba Kendra Imphal West Amasung Ajat Club na Sinduna Mama Amasung Angangi Haksel gi Matangda Education Program Ama Maitram Weaving Cooperative Society ki Office da Pangthokre Thormasida Nehru Yuba Kendra Sangadan ki Vice Chairperson and Tilotama Imphal Zone ki Director Sahit Singh Kodompokpi Gram Panchayat ki Pradhan TS Inausu Sarugyaki Resource person Wakiba Dr. Syam Kumar Laishramna, Mamagi Komlangasi, Yariba Makai, Angang Aduna Tatare, Churaba Pawa Pitakadabani, Masina, Angang Singdan Nagan Balena, Kayadaki Nakopagaloinana, Budilo Sing Henafali, Hausiki Matamda, Mama Bising Macha Singbo Komlang Pitapagitang Yam Hantari Haiki. Living through the Hindu motion, Art Society Manipur ki Ani Shubha Multimedia Artist Workshop Imphal Art College ta hokre. Haudopagi thoramda Art and Culture ki Commissioner Dr. R.K. Nimai, Manipur State Kala Academy ki Secretary S. Bideshwar Sharma Masung Art Society Manipur ki Chairman Kulachandra Susarugyaki. December kuntra phawba chathagadaba workshop asida Manipur ki artist humpuga mapal gi ayek palai kunga taret sculpture da kungani thoi graphic da taranipal amasung applied art anina sorgyari ngasi haudokpagi sarok ama oina Manipur ki saknairaba kabitare na masana ijaba sereng sing pathoki Ahibam Koireng amasung Sanasram Amal Singh na edit tawduna Center for Manipur Studies Manipur University na Phongbalairik Bonfire of Both Cataclysmic Rupture in the Early 18th Century Manipur Kauba amangasi release tawkre University da pangthokiba thoram asida VC Professor H Nandakumar Sharma Professor N Joy Kumar amasung Anthropology Department ki Professor MC Arun Su Sarugyaki This volume is an outcome of the seminar of the historical evaluation of Puya Maithaba, which was held during 2006. We have different views as pointed out by Professor M. Arun has played an important role, of shaping our socio-economic conditions, not only that, about the political, about the thinking.
North Imphal United Clubs and Mairapai Organization na amuko madi Imphal East United Club Organization ka khusham naduna hangang kendra gi manung chanba posang bam khuno amadi achan bigei de leba ahal oiraba singda ningtham khudol tamkre Thomas da amuko gi advisor ke Tirhaman amadi vice president ke Helen Susaryaki Manipur Amateur Kho Association amadi Club Mairapai bina punna sinduna numit taramangani chathagadaba winter mela ngasi tidim ground da hokre haudupagi thoram da association gi secretary M Madhusudana Mahiru Singh gi parikya loirakpagi ahangba matamasida makoiga entertainment piduna budhi losing lohongnabagi pandam da mela asisin bani haiki ngang sing mayam si kugi fresh oibungam daba adum matam sidai da tang entertainment oina mayam kanan ba scientific oiba method sing si ngang sing da tumbi or ko de ngang sing tang kana gadra haina kalagu si mela si kun sinbani Kumbi Nagar Panchayat ki manung dalai ba yadraba street solar lamp singe battery sing shakangdaba sing na huran bagi thabak yamna kanna chathari hari mari laina ba authority sing na kan ba mideng changtuna asingba thabak asi thingna na bhona biu masida kumbi gi tongan tongan balup sing na mateng pangna na ba mission for the new generation kumbi na apil tarkle hojik sanap ki pau Ngasigi sanabagi pauda tongan ba state kuntrarom na saru yatuna tarani thoi suba junior national wushu championship hayeng dagi kuman lampak indoor stadium da horagani hayeng nungthil pung ama makai tabada lok sabha gi MPT maina Manipur pollution control board ki chairman NG Bijoy Yasen art and culture ki commissioner RK Nimai DIG range 3 ki IPS S mangnem jauna haudopagi thoram da saru yakani ngasi athengba phawboda team kungataru report tawkhrai Manga Suba State Level M Ravichandra Memorial Football Tournament ki ngasi sanaki bada Ekatren Kongpalna SFC hangangbu maithiba pikre M Ravichandra Trust Kyamgai na sinduna Kyamgai ground da chathariba Manga Suba State Level M Ravichandra Memorial 7S site Open Football Tournament ki ngasi sanaki ba match ta Ekatren Kongpalna SFC hangangbu goal nipan humda maithiba pikre Eka train gi goal sing adu L Kiranna ahum suba kunthra suba nifugatare suba yankai nithoi suba amadi yankai taruk suba minita goal manga chanke Satish Joki amadi haukipna kunthra mapal suba nifu nithoi suba amadi yankai suba minita goal amamam chanke SFC hangangi goal sing aduna NG Premna kungamathoi suba TS Premchana kunganipal suba amadi L Bijonatna yankai taruk suba Minita Chanke Hayeng Til Pung Anita Bada WLFC Waikom Lekay Amadi NU Katrigauna Sanagani Sahi Taraga Taret Makagi Junior Girls Manipur Team gi Kocho Rubi El Chawa Made Sahi Asigi Women's Football of the Year Fanglak Labi o Bembem Opagi Thoram Ama Hayeng Imphal West District Football Association gi office ta pangthok lagani hari Kazakhstan ke Astana da pangthokadaba kunthraga mari suba Asian Cycling Championship amadi Glasgow da pangthokadaba kun suba Commonwealth Games da saru yana ba Indian team ge cycling coaching camp mama thasi gi tangkun ga manga dagi mathang chahi ke March kunthra mathoi phawba pangthok lagani hari coaching camp asida Manipur ge cyclist T Sonia T Vidyalakshmi H Bandana RK Abe amadi T Manarama yauri M Ibomja amadi I Gautamani na coach hoigani hari Mizoram ke Aizol da pangthokadoriba humpuganipal suba National Football Championship for Santosh Trophy Northeast Zone gi second phase trial kam coaching da saru yananaba sanaroi kungamathoi khalakli hari thasi gi tang kunganipal gi ayuk pung amatabada da khumalampa ke artificial turf ground da coach amadi manager da report tawna basu khangalakli Ahum Suba State Level Senior Men's Open Volleyball Tournament ki final da ARC Shillong amadi MPS siga thingnaragani Mayang Imphal Kuman Youth Association Sinduna Association Asiki ground da chathariba ahum suba State Level Senior Men's Open Volleyball Tournament ke ngasi ahanba sanakiba semi final da ARC Shillong na ke LLK Mayang Imphal bu set ahum sino point kungamanga kungamathoi kungamanga tarataru kungamanga kundamaithi piki Ani suba semi final match da MPS Sina Rajput Lamphelbu set ahum ama point kungamanga tarataret kungamanga tarataruk kungamanga kungamanga da maithi piki
Ani suba thokpa Manihar Singh Memorial Super Soccer Tournament ta mix kwakatel mai pakre atokpa Manihar Singh Memorial Trust na sinduna pishum ningom leraki YLL ground chathariba atokpa Manihar Singh Memorial 4A side open Super Soccer Tournament ki ngasi ahan basana kibada mix kwakatel na YW othosom lekai bu goal mari anida mai tiba pikre Mix kwakatel gi goal singadu pulam na mari suba Nepal suba masung nipu gatare suba minita goal ahum chanke ranking na nipu suba minita goal ama chanke YWO thosom lekai gi goal singadu naucha amadi santip na nipu manga suba madi ani suba half ki ahan ba matam gi minute ama chatpada chanke Tournament asigi ngasi sanaki ba ani suba match ta KFC Kaisamthong ELC elangbam lekai goal amamam chanaduna draw chatkre Kaisamthong gi goal adu gaisingam maring maina kunthang mapal suba minute chanki ELC gi goal aduna Robert Channa kun suba minute chanki hayeng ahan ba ground da YLLA ningom lerak amadi kite thangjam leraka sanagani ani suba ground da CB longjam lerak amadi YLLB ningom leraka sanagani Kumal Paktagi Lakpa Kuntragani to Suba Kebi Power Line Yadabadagi Numidangi Pung Tarklom Taba Adwaidagi Pung Nipan Makai Fauba Infal Manungi Marueba Mapam Kaya the Maimulure Line Si Adabana Marmoiduna ISTV Network Kisu Control Room da Mai Fangdabana Maram Oiduna Matam Kara Thoram Sandopada Apen Bawure Thobal District Amatangairaba Nauna Sagaliba Wangjing Kodom Pokpi Sports Complex asi quality maintain tauna sadre haina Thobal Wangjing ki apun ba club taragi lob Wangjing Development Organization phongdok pagaloina na Sports Complex asi makhata na sabathingle haire Sports Complex asi ngasi organization asi ki mihu chingna paumi singaloina na yengsin bada Sagaliba mafam kaya da quality maintain tawdaba thingna rakhe nopok thangba makai da leiba gallery ki kakat fam sing chatpada nomba amade thin bada kairak pathingna ke nongsup thangba gallery youth hostel anishu yamna phataba check makhal ngakta oirambaga loinana phaglang sing adusu plaster tawgi mahutta gula chaibi oina tarongki matam kaya gi mamangdagi wangjing gi miyamna masagi yum amade laikai gi lampak kathoktuna afaba sanaroi puthokna bakhalambadu ningba kahele sports department na complex asi ningthina semba ngamloidaba oirabadi miyamda amugana lamasi sinabiro haina organization asigi mihut el inauzana phongdoki Sports Complex asibu suriba SK Construction ki mihoching asi mamang da su pataba check sing siznarambagi miyam gamare yenaba laikrabani TS Saubana Union Minister oiringe de ki saba hokiba youth hostel sing asi housing population bangamdaba aduga sariba sisu quality maintain tawdaba si pende mari lainaba department sing na housing oiriba sports complex asi ki phibam atuba matam neng sinbinaba sarkar gi puning chingsli koigi youth hostel sing asi saraga lerme Assistant Doctor Kogi Nongsup Tang the Lay Stadium gi wall singju hariba sing makalani sina sara ler madagi masidi yararoi masigi sabsaba agency kauri haraga koi thikadar kauri haraga quality control tawji phawba hariba porse koi matam supado na thingsin jare haraga quality control tawbigani haida mana koi assure tawre matungda koi thabak makha chathaba yagani masi Hausi ngasi nomi gi ba inga sagi pau ICR lampel pate ki phangba pau gi matung ina ngasi gi khwaide ki sab gi chang degree celsius kunmathoi 10 manga khwaide ki ingba gi chang degree celsius ahum 10 ani nungsite abu ising manil gi chang ayukta chada marifumapal nungthilda na chada yankhai gi humdoi nungju gi chang nel Housing Manroi Bapau Amona Congress Sarkar Tikadar gi Sarkar oire police lobada senja thumja kaya tawre haina MPP gi mapokumon thorom da wangang ki besing na phongdok na krai Manipur Sarkar na National Food Security Eki Makada Kudong Chapa Fangada Bamio Sing January Taramanga Fawgi Manunda Kandok Paloina Bamari Lena Basinda Kangan Kre Amade Tem Kuntrarom na Saru Yaduna Hayang the Gitaranito Suba Junior National Wushu Championship Kumalapak Indoor Stadium da Horgani ISTV Nipizaba Pau Matang Salujari Yang Tabi Simba Mukana Kunjari